Kiying ki bala syakta baro aka jing pluding hakon ka compound haka janmit khanru tarik lalungkot arhajar punru ke bahap hapo ka cipet jong silong ketun membor baro kilong nyop sautuli kibru baro ki bala syakta kilong laispa laip songut hagane ka jing pluding wa additional deputy commissioner jong ka East Hasil district uba S wajiri habakran higlat thai kubor mentak sngi ka khanyo tarik lalungkot arhajar punru loong ba ombaro ki badon hagate ke por bajia ka jing pluding kidon ki balik tray kidon ki balik snong bat hagane jing pluding kamsham don gano ke jing jia ka basungsi nagalian jong ki bo jong ka district administration mario ekne jing tip la pentip sya district disaster management sya sipai border security force sya Indian army sya sipai soin ha ka ba lawan banyara ban tem yak jing klang ka ding ban ka jing kloi ban poi kali libding ban bun ki kenhun ki lawan banyaram nagalian jong ka district administration kla aibam bat jakasa nagamanta jong kine gibreu lado ya lagi yang sem hagi arteli jaka ha guru dwara kabadon ha anjali cantonment board margawai ka guru dwara ha panjabilen henrei kine gibreu kim lej bansa namar bagi temang ya lagi yang gibala duno ban penbiang ya jaka sa nagamanta jong ki shipor ka district administration mentas ngi kelas dang bansna ya ki jaka sa ba shipor dak si ya ki jankuk kum giblangket laai nadu kamit khanru tarik lalungkon arhajar kunreu hagane kacaka laburu ikenhun doktor ban pe yodon bapang ke bastom bakendit nagane ke jing pluding hagane ke jing jia ke basungsi menin kuma pilayate kadon ke jing jia basungsi hamia ko penituan ka compound kepada nak shimang tanpan board kepada kadon ke jing pluding di hakane ke area gidon giyeng gi ba bon gotishna gi temporary structures gotishna tin de gi e namar kita kadau jong gi jinglong jong gi giyeng mo ka ding ka pluk kham kloi but kat kum ka assessment ka bangin la yo menin ti kidon kum ba nyok sautli kilong giyeng gi ba sakta kidon pada kumba lais pa life sangot kibri bi basa o kilong giyeng wala katar kada dimde ba baroka kiasa hangkani ka hakat to ka por bajai kani kidon gi like tre kidon gi belen snong kumta ter tong balong ka numbers ka bangiyo kalong ba kadon 74 households but 334 affected population ti menin hi mas yo ay ka information kunto bajai ka jing din tinila contact with ka disaster management team ka jing po district nila deploy gi fire emergency service ti adin nila yo ru ka support na kalang ka Indian Army ka Air Force ka BSF na yawan gidon na ka SDRF gidon na SDMA but kidon ru gini ki volunteers ki NGOs ki jong ni jong ka Abda Mitra gidon gini ki NGO jong ka Bihari jong ka Gurudwara kunta ter but nakadaw ka jing trailang jong barofan nila la ban pelip no akading camp kanu ka jing mensaw te kata ka ka bangi spot not indre ka doni ka jing jular ha kalyang kiyeng kisam ki bang yu te mentang ngidang nile ka final verification assessment ban tip manu bari ki try jong kiyeng kino kita kilong yeng ki bala sakta fully kidang don pre kilong yeng ki bam sakta baklan ing namar bangila laban temno e kading indre long namar bas spray ko umte ki chi ki jan ki net kita min nila ya yarap itu nila ai ki blanket ki mattress pun nila isna ki temperature te hangni tenalor namar me kani hangni kalong bangisna namar ba kimetre abane chekte relief center nila abu apa Gurudwara kemenon nila setup ke ki relief center ki artli kadon kene Gurudwara hajam jong cantonment bat Gurudwara hangni Panjabilin tingi hang turun nila kendiang ke BAM ke IKI ru wilayah shed nak kaliang ke district administration ban nak kaliang ke Gurudwara hi ti men step mentaka sniru nila pinarin siya ka BAM and throughout the whole day in the next coming days also ginang provide the essential requirements ka jong ki ka medical team ka jong iman ka don hangni hi bro shimit kidang don mentaru ti kamdon kanu ka jing mensaw sulong ba idan gitu gi na men ni mati ya kuntu idan iwe ba ka ubat trek na try na kajat itu ngilara kementak si dan 1 or 2 cases bakia low BP high BP ka team ka jini ka dan hangni ngidang yele ka badan kan but na kalian ka district administration ni ka man tang sila yo ka detail assessment report min sa par ka proposal ban yo ka kidai ban nong entitled min tulay ka sa shikito yung hadu mentaro ngarang yarap ban yakran ban yu kay kalong baki song tamang ni kayeng lajong man suie kuntan markidon kitiar gi jong ki bag PE kla yo ka kibayo ban say malumala kla yo kimpat ya kwa ban lit shift syatai tingidang ya persang ban kan tementaro nomor bakimpat ya kwa tingidang mud ban pensna dari sit ki terpar gi bakam ha nang ba ki potlang kumik kamkhiat gitu ya persang ni ban yarap kat bala kadon ka norms ka bangi ai silak lai koja
ti lagi ya kini ki ba du ikitiar pada ki ai kemasan haja tingka kumta ki wan singi lai ke report mene ngal ai keren bi si jong kesulong kan menbud ai ngi ke betul jong kini ki briu ki ba syong kan ka jakan mar ka hap apa ka jikti jong uru ki kidang ele kata wan singi lai kata tingin saya punya cekmat dengan ai mereka immediate relief assistance aku yang kabam ke jington kami kinyap hitung di jalan ke ike kita tinggal